Today, the life I'm living is not the life I choose. I'm living in bad situation and I didn't deserve this. I know I made a bad decision in my life, but it is okay. God allows something to happen so we can learn. I have learned a lot. No man will ever lie to me again to destroy my life. The next man I choose to be with, I'll first get to know him well, know his family and know everything about him. No one will ever use me again. Ayo n'amajambo yatangajwe n'umuririmvyikazi asanzwe aririmba indirimbo mpimbazamana gospel music, akaba agaragaza agahinda ku bijyanye n'urushako rwe. Following Menya Nawe TV, ndabaramukije inshuti bakundwa ba Menya Nawe TV +257. Nkuko muvyumva ni Celeste Umusomyi, ngarutse ndabazanira inkuru iri kirabica bigacika mu Rwanda, aho ibintu byabaye akaga. Umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana VESTINE aheruka gushingiranwa n'umugabo aturuka mu gihugu ca ati rero bimeze gute. Nkuko tubikesha Kiss FM y'u Rwanda yadikunzwe cyane, yatangaje amakuru ivuga ko kuri iyi nkuru ya VESTINE na Dorcas bimwe biracika. Dore ngibyo ibyatangajwe na radio Kiss FM. Mu minota itari myinshi ze nibwo VESTINE uririmba mu tsinda rya VESTINE na Dorcas yashize ubutumwa bwuzuye agahinda n'amaganya bugaruka ku rushako rwe, aca amarenga yo gutandukana n'umugabo we Idrissa Jarike Uwedraogo. Nibaruko babisoma. Nubwo VESTINE yahise asiba ubu butumwa ku mbuga nkoranyambaga ze, bwavugaga ko nubwo VESTINE yahise asiba ubutumwa bwe ku mbuga nkoranyambaga ze, bwavugaga ko yakoze amahitamo mabi kubana n'umuntu atazi neza kandi atari nawe yabihisemo. N'amafoto ari kumwe na Idrissa VESTINE yamaze kuyasiba ku mbuga nkoranyambaga ze. VESTINE na Idrissa bari bamaze amezi agera kuri 3 bakoze ubukwe. Ese koko ibi bintu biri kugaragara muri industry y'u Rwanda? N'uyu mukobwa VESTINE yatugaragarira nk'icitegerezo ciza ku bantu dukorera Imana, yaba ari muri gahunda y'aba bakobwa baba bashaka gutwara amahera y'abagabo babo. Konzi neza ko mu gihe ugize divorce imitungo yawe n'umugabo muyigabura kabiri. Ese yaba ari iyo gahunda canke n'urushako nkuko bivuga rwa munaniye? Commentaire yawe turayikeneye, mukomeze gushayaringa ino nkuru muyikwiragize mugihe nico muyivuzeko. Ni Celeste Umusomyi mwari kumwe nkuko muvyumva. Ikiganiro ni Menya Nawe TV, ikiganiro mwari kugikwirana kuri Menya Nawe TV. Kora subscribe, share na comment, turabashimira.